Dungi gomuse hatani Adonai tu si Musa songonon. Idama nunga hujau sahalak na magwag Bezaleel, anak ni si Uri, ima anak ni si Hur siyan maga Juda. Nunga pula hugohi Yohana do tuni di debata maghapistakan, magapadean do magpagbinotoan di bagasan sa luhut ulaw ni, mamikiri hapadean na sumurong mamatay siri pirak do tobaga, uhut manguhir do mamijag batwitan, mamatay haupe, mabayin hapadean magagam-gagam. Yang au idama nunga pola hubay nonganna ima o Holiab anak ni si Ahisa maksian magadan tu bagasan rohani salut halak na padde nunga ulion roha hapadean asana sida mangulaun sude nahuto ho. Tole udung-udung pagluhutani, tole poti pagpadanani, di laku pagdengganan na di atas nai, do sude ula-ula di udung-udungi. Tole musimeja go di ula-ulana, tole pagpalituan sian sere na pita go di ula-ulana sudena, do langgatan panutungan daupa. Tole langgatan pamelian ni pelian si tutungon, go di ula-ulana sudena, nang tong pagbugian do ojahanna. Tole akka pakeat tohoran, do pakeat akka nabadia di malim aron, tole pakeat ni akka anakna lau mangaradoti hamalimon. Tole muse minyak pamiao ni, do dau pasian pamupugin na susi tutungon di inganan nabadia, obak tu sadok na huto naoni tuho bahinon nasida. Romuse hatani Adonai tu si Musa songonon. Dokma tu halak Israel, ikon ingoton muna do agi pagadianakku. Ailo tadani pagpadanan diyahu, do tiamu, go dipinopag muna, asa tung di botohamu, au do Adonai na pabadiok kamu. Tiba ini, sa ingotamu maari sabati, ay nabadia do idihamu. Manangisi na mga ramuni ari sabati, ikon magutang hosa ibana. Ay manangisi na mangulaun-ulaun disi. Haisi na mangula-ulaun disi. Ikon siap bayinon hosana, siya tonga-tonga ni bangsona. Ikon magileleng na mangula halak. Ale angko agi papitu koni, agi sabat bagadianan na badia may di Adonai, manangisi na mangula-ulaun di agi sabat, ikon magutang hosa ibana. Iba ini, ikon ingoton ni halak Israel agi sabati, nang pinopag nasida, lau pabadiaon agi sabati, pada na hotmai go di saliling-liling na. Agi sabati matutu menjadi tadda diau, do di halak Israel do di saliling-liling na. Agi bagasana ono mari, ito Adonai langit do tanoon, alai angko diagi papitu oni, magadian maibana cala di pasonang dirina. Jadi dungsun Adonai makarai do si Musa di atas tolok Sinai, kilion matu ibana, dua lai batu panduratan di pandindang yon na utak surat, maghite sian jari-jari ni debata.